sekera ndebe iyo nyinya mbashe gusinzira. Humuriza sekera ndebe iyo nyinya mbashe gusinzira. Gikundiro cyiza uri igitego mu rungano wowe nahisemo. Gikundiro cyiza uri igitego mu rungano wowe nahisemo. Sekera ndebe iyo nyinya mbashe gusinzira. Humuriza sekera ndebe iyo nyinya mbashe gusinzira. Hey guys, mumeze mute? Turabasuhuje aho mugiye muherereye hirya no hino ku isi, mwebwe mudahwema kudukurikirana kuri Gita Secret Channel. So twagiye n'isomo rero sasa. Ubu tugiye kugenda n'isomo. Tumaze iminsi twarize kuri Kiyaji. Yes, this one. So twize Kiyaji, tureba amanota yigize, no kuvuga ngo twabonye ko buri ki igizwe n'amanota 7 kugira ngo ube wabasha kuyicurangiramo. Tubona ya makika ari 12 cyangwa se imfunguzo 12. Yes, shaka bivuge mu Kinyarwanda. Keys, imfunguzo. Sibyo kuvuga twabonye dufite imfunguzo 12 mu muziki. No kuvuga ngo rero twamaze kubona urufunguzo rwa C, tubona n'urufunguzo rwa G. Urufunguzo rwa G twabonye amanota ayo rugize, tubona no mu rufunguzo rwa C amanota rugize. Hanyuma ubu ngubu rero ikintu tugiye gukora umwitozo mu rufunguzo rwa G. Yes, urufunguzo rwa G tugiye gukora mu mwitozo kugira ngo tubashe kumenyera kuyicurangiramo. Let's go. Mwumvishe niyo ndirimbo tugiye gukoresha bita Umulisa. Karahanduze Nyarwanda, indirimbo nziza cyane. Umulisa sekera ndebe iyo nyinya mbashe gusinzira. Yes. Reka tubanze twibukiranye amanota agize kiya G. No kuvuga ngo G ni iyi ngiyi. Nge nayicurangaga nkoresheje G add 9, extended chords, advanced chords. Ifatwa gutya. Uri kuyibona aha ngaha. No kuvuga ngo iyi middle finger ifashe ku murya wa mbere muri fret ya gatatu. Hanyuma iyi index igafata ku murya wa kabiri muri fret ya kabiri uturutse hejuru. Izi ntoki zigafata muri fret ya gatatu ku mirya ibanza yo hasi. No kuvuga ni E na B. Hanyuma ugastrumming uhereye hano hejuru kuri E string, lower E string. It sounds better, beautiful. Mind taking away chord. Hanyuma ni kuvuga ngo rero muri ki nimba imfashi nota rya G muri ki ya G, ni kuvuga ngo this is 1. Twize numbering system. Wowe utazi kuyikoresha subira inyuma urebe aka video twakoze. This is 1, nota rya mbere muri ki ya G. Kabiri twabonye yuko ari A minor. A minor yo ifatwa kuri ubu buryo. No kuvuga ngo A no uyu murya, second string from up. Hanyuma izi ntoki ebyiri, no kuvuga middle finger na ring finger zifashe muri fret ya kabiri ku murya wa gatatu turutse hejuru n'uwa kane. Hanyuma iyi index igafata ku murya wa kabiri turutse hasi muri fret ya mbere. Ugastrumminga uhereye kuri A string na minor chord. Second note always minor chord. Noneho tukaza kuri gatatu.
ku inota rya gatatu ari ryo B minor. Ni ukuvuga ngo ni bar chord, ifashwe mu buryo bwa bar. Ni ukuvuga ngo rero aka gatoki ka index kabarinze muri fret ya kabiri, niho gakoze bari guhera ku murya wa kangahe, wa gatanu turutse, ni ukuvuga wa kabiri turutse hejuru, kakamanuka kakagera ku mirya yose yo hasi nkuko muri kubibona. Hanyuma urunguru rufashe muri fret ya gatatu, umurya wa kabiri turutse hasi, aha muri kuhabona. Hanyuma izi ngizi zigafata zigafata muri fret ya kane ku murya wa gatatu turutse hejuru n'uwa kane. Hanyuma naho gastrumming uhereye kuri A string. It's minor chord too, nayo ni minor chord. Yes. Hanyuma tukagira kane ariyo C. Kane muri key ya G ni C. Singira ngo tuze kuyifata. Kuvuga ngo C yes. Nukuvuga ngo ni C ni muri fret ya gatatu ku murya wa kabiri turutse hejuru, aka gatoki niho gafashe, akagafata kuri fret ya kabiri ku murya wa gatatu turutse hejuru. Hanyuma na middle finger gafata muri fret ya mbere ku murya wa kangahe, wa kabiri turutse hasi. Ugastrumming uhereye kuri A string kubera yuko root note ya C iri hano. Yes. Hanyuma tukaza kuri 5 ku nota rya gatanu muri key ya G ni D. D major chord. Ni ukuvuga ngo this is C major chord, gatanu nayo ikaba D major chord. 1, 4 na 5 always major chord. 3, 2, 6 always minor chord. 7 always diminished chord, half diminished. Yes. Twagiye rero. Ni ukuvuga ngo ahangaha root note y'iri nota rya D ibiri kuri D string ni umurya wa gatatu turutse hejuru. Ni ukuvuga na umurya wa gatatu turutse hejuru. Hanyuma urutoki rwa ring finger rukoze muri fret ya kabiri, na middle finger ni muri fret ya kabiri, ariko index middle finger ifashe ku murya wa kane turutse hejuru. Hanyuma iyi ring finger gafata ku murya wa mbere turutse hasi, akaga little finger gafashe muri fret ya gatatu ku murya wa kabiri turutse hasi, B string. Hanyuma ugastrumming uhereye kuri D ahangaha. Hanyuma tukagira 6 ni minor chord bita E. E minor chord twabonye iroroshye kuyifata. E ni ukuvuga ngo ifite root note ahangaha, ni ukuvuga ngo ni iyi. Hanyuma izi ntoki ring finger na middle finger zifashe muri fret ya kabiri ku murya ikurikirana ku murya wa kabiri turutse hejuru n'uwa gatatu. Ugastrumming uhereye kuri E string. Whole strings. Yes. Hanyuma tukagira na tukagira na 7 ni ukuvuga ngo ni diminished chord, ariyo F sharp diminished chord. Ni ukuvuga ngo rero iyi diminished chord ukuntu yifashe, aka gatoki ka middle finger gafashe muri fret ya kabiri ku murya wa mbere hejuru. Hanyuma izi ngizi zigafata muri fret imwe na middle finger ku murya wa gatatu n'uwa kane. Hanyuma aka gatoki kagafata ku murya wa kabiri turutse hasi muri fret ya mbere. Yes. Ni ukuvuga ngo rero ayo niyo manota twabonye ageze key ya G. Ayo manota rero ni ukuvuga twari turi gukora review. So reka turebe noneho ya ndirimbo, dukore wa mwitozo wa ya ndirimbo muri key ya G. Ni indirimbo yoroshye igizwe n'amanota 3. Ni G na D na C. Ni ukuvuga ni 1, 5, 4.
nk'umutangizi rero ku muntu wenda utari wamenya gucuranga neza cyangwa se uri kubyiga ariko bwa mbere, reka twige uburyo ushobora kuyicuranga. Rero nashobora kuba nayicuranze mu buryo ushatse kubamo advanced, kuko nabanje gukoresha finger style, nkoresha na strumming pattern. So reka turebe ku mutangizi. Umurisa gatanu ariyo di sekera ndebe iyo nyisi mbashe gusinziji umuridi sekera ndebe iyo nyisi mbashe gusinziji. Ni kako karofuri kagenda n'ibitera rero nuko gikundiro cyiza rugira igitego mu rungano wowe nahisemo nuko nguko n'ibitera bigenda. Wenda hari akandi kantu ntaririmbye avuga ngo twahoreye imbere ya kiliziya misa nkurihumuje, batangira bavuga ngo reka murotorore izo naraye nkabije, wowe nahisemo, reka murotorore izo naraye nkabije, wowe nahisemo. Agahita akora ngo twahoreye imbere ya kiliziya misa nkurihumuje. Ni ukuvuga ngo akora akantu passing code ni pam pam pam, ni 176. Reka murotera izo naraye nkabije, wowe nahisemo, pam 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 pam, misa nkurihumuje. Umpobera n'urukumbuzi rwinshi umutima wanjye uhita wika. Ubwo ku matangizo sorry. Umpobera n'urukumbuzi rwinshi umutima wanjye uhita wika. Umpobera n'urukumbuzi rwinshi umutima wanjye uhita wika. Tware imbere ya kiliziya sankurihumuje. Indirimbo ni uko imeze rero, nako kitozo nagira ngo dukorane. Murakoze cyane kudukurikira kandi turabashimiye, muri ab'igiciro rwose. Turabakunda cyane, dukunda uburyo mudukurikirana kandi mudutera inkunga kugira ngo dukomeze dukore, mukaduha agakuraje. Imana ibahe umugisha. Bye bye.